Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен математика сабагын өтөбүз. Китеп дептериңерди даярдап койдуңарбы? Азаматтар. Сабактын темасы туйутмадагы амалдарды аткаруунун тартиби. Сабактын жүрүшүндө балдар, биринчи туйутмадагы көп орунду сандарды амалдардын тартиби менен аткаруу боюнча маалымат аласыңар. Экинчи, кашалуу жана кашаасыз туйутмаларды тартиби менен аткарууга көнүгөсүңөр. Үчүнчү, турмуш тиричиликке байланыштуу маселелерди чыгаруу менен тапкычтыкка, кесипке карай тарбия аласыңар. Балдар, мен силерге өр даярдап келдим эле. Өрдө чогуу, күчтүү сезим менен айтып көрөлүчү. Балдар, маанайыңар кандай? Маанайыбыз эң жакшы. Биз үйдө отурабыз, күндөй жаркырап, ата-энебизди урматтайбыз. 1, 2, 3 сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү жаңы темабыз туйутмадагы амалдарды аткаруунун тартиби. Номер 998-ден 1004-кө чейинки мисал маселелерди аткарабыз. Математикада туйутмалар кашаалуу туйутма, кашаасыз туйутма болуп экиге бөлүнөт. Биринчи, кашаалуу туйутмадагы амалдарды тартиби менен кантип аткарууга болот? Анда китепти ачабыз. Номер 998 туйутманы карагыла балдар. Ооз2 окуйбуз. Кемүүчү 865 санынан 481 жана 215 сандарынын айырмасын кемитебиз. Туйутманы жазабыз. 865 кемитүү кашаны ачабыз. 481 кемитүү 215 кашаны жабабыз. Биринчи кашанын ичи аткарабыз. 481-ден 215-ти кемитсек 266 келип чыгат. Экинчи 865-тен 266-ны кемитсек 599 келип чыкты. Демек балдар, 865 санынан 481 жана 215 сандарынын айырмасын кемитсек 599 келип чыкты. Бул кашалуу туйутма. Биринчи, кашанын ичи аткарылды. Экинчи, мисалдын түзүлүшүндөгү сандагы амалдар кошуу, кемитүү солдон оңго карай берилген тартипте аткарылат. Бул мисал эки кашаалуу туйутма болуп эсептелет. Ал эми туйутманын үстүндөгү 1, 2, 3 деген цифралар амалдардын тартибин көрсөтүп турат. Туйутманы чыгарганда биринчи кашадагы бөлүү амалын, экинчи кашадагы көбөйтүү амалын чыгарып, үчүнчү солдон оңго карай тартипте чыккан сандарды кемитебиз. Балдар, түшүндүңөрбү? Анда чогуу чыгарабыз. Туйутманын маанилерин табабыз. Биринчи 900-ту оңго бөлсөк 90 келип чыкты. Экинчи 8-ти 4-кө көбөйтсөк 32 келип чыгат. 90дон 32-ни кемитсек 58. Башкача айтканда, балдар, 900 жана 10 сандарынын тииндисинен 8 жана 4 сандарынын көбөйтүндүсүн кемитсек 58 айырма келип чыкты. Балдар, эми экинчи туйутманы карагылачы.
900 bölü 10 kemitü 8 göğütü 4. Bul tuyutmadan emneni baykadıңar? Tuğra balдар. Tuyutmadagı sandardın okşoştuğun ekinci kaşasız tuyutma ekenin baykadıңar. Anda mesi çoğu çıgarabız. Mında dagı balдар. 900'tü 10'ga bölübüz 90, 8'ti 4'ge göğüsük 32, 90'dan 32'ni kemitsek 58 gelip çıktı. Emniçin mınday çıgardık? Ankeni daima art türlü tuyutmalardın manilerin tapkanda, je çıgarganda, köbütü jana bölü amaldарын atkarıp, anan koşu kemitü amaldарын tertibi menen soldan oңго karay çıgarabız balдар. Erejeni karayız. Kaşalı tuyutmadagı köbütü je bölü amaldарын kaşasız жазsa da bolot. Birok atkarı tertibi saktalat balдар. Kaşasız tuyutmadagı amaldарды tertibi menen kантип atkaruga bolot? 999 номерди карагылачы. Kaşa бар beken balдар? Kaşa yok. Misalды karayız. 250 kemitü 120 koşu 60. Birinci kemitü amalını işteybiz. Ekinci koşu amalını işteybiz. 250'den 120'ni kemitsek 130 gelip çıktı. 130'ka 60'ты koşsak 190 gelip çıktı. Başkaça aytkanda 250 jana 120 sandarının ayırmasına 60'ты koşsak 190 gelip çıktı. Balдар, ikinci katardagı misalda karaybız. 300 koşu 185 kemitü 100. Birinci koşu amalını atkarabız. Ekinci kemitü amalını atkarabız. Çıgarabız balдар. 300'ge 185'ti koşsak 485 gelip çıgat. 485'ten 100'dür kemitsek 385 gelip çıktı. Başkaça aytkanda 300 jana 185 sandarının summasынан 100'dü kemitsek 385 ayırma gelip çıktı balдар. Kaşasız tuyutmada koşu jana kemitü bolso, je bolboso kemitü jana koşu amaldары soldan oңго karay tertibi menen atkarılat. Balдар, bul iki tuyutmаны özüңөр okup körgülöçü. Kanday tartipte atkarılıptır? Düşündüңörбү? Azamatsыңар balдар. Anda erejeni okuybuz. Kaşasız tuyutmalarda köbütü jana bölü amaldары je bolboso bölü jana köbütü amaldары soldan oңго karay tartipte atkarılat. Estep kalgıla balдар. Balдар, demek kaşalı jana kaşasız tuyutmadagı amaldарды atkaruunun tartibin düşündüңөр dep oyloyum. Balдар, çarçadıңarбы? Anda emесе ordubuzdan turup könүгүү жасайбыз. 1 degende düz turam, 2 degende kol sunam, 3 degende oturam, 4 degende düz turam. Kana balдар, özüңөр kaytalap könүgүү жасагылачы. Azamатtar, анда kийинки esepтерге көңүл бурабыз.
Nomer 1000 maseleni çıgarabız. Berilişin okuyuz. Sağançı 12 uydun ar birinden gününe 25 litre süt sağıp alat. Süttü 50 litrelik 3 flagaga koyup dügөнгө kalgan süttü balabakçaga jibirdi. Balabakçaga kança süt jiberildi. Demek masele çıgarıp jatkanda balдар oşol maseленин mazmununa, maanisine көңүл buruş gerek. Al üçün ar birin sağançımın dep elestetkileçi. Senin 12 uyun var. Sen günde ar bir uydu sağganda 25 litreden süt sağıp aldım. Demek bir uydan 25 litre süt sağıp alsan 12 uy kança litre süt berdi? Oylanыңарбы? Эмне кылабыз? Andan keyin sağıp algan litre sütüңdü 50 litrelik 3 flagaga koyup dügөнгө jönöttüңөр. Oşondo balabakçaga kança litre süt jiberdiңер? Balдар, maseленин kıska şartын tüzöbüz. Berilişin жазабыз. Bolgon 12 uy 25 litreden kança jönöttü 50 litrelik 3 flagaga kança süt, balabakçaga kança litre süt jiberildi? Balдар, maseleni 2 jol menen çıgarabız. Birinci jolunda 12'ni 25 litrege köýtөbüz 300 litr, 50 litrdi 3'gө köýsök 150 litr, 300 litrdi 150 litrden kemitsek 150 litr kaldı. Demek 150 litr süttü balabakçaga jönötöbüz. Tuyutma türünde жазабыз balдар. 12'ni 25'ge köýtөbüz 300 litr çıktı. 50 litrdi 3 flagaga köýsök 150 litr süt boldu. Kemitebиz 150 litr süt kaldı. Jobu 150 litr süttü balabakçaga jönöttük. Balдар, nomer 1002 maseleni çıgarabız. Öz aldınca işteysiңер. Түстүү karandaş salıngan 3 kutunun narkı 75 som 72 tıyın bolsa, uşunday 5 kutu karandaştın narkı kança bolot? Balдар, men жообун жазып koydum. Силер өз алдыңарча kıska şartын түзүп çıgarıp көргүлөчү. Azamattар, жообу 126 som 20 tıyın çıktığını, anda жообу туура. Balдар, sabakты bışıktayбыз. Tuyutmada amaldарды tärtibi menen atkaruuda kançaga bölünöt? Tuura balдар, kaşalуу tuyutma jana kaşasız tuyutma bolup ekige bölünöt. Ekinci suroo balдар. Tuyutmada amaldарды atkaruunun tärtibi menen çıgaruuda kayсы amaldарды koysok жообу туура çıgat? Tuura balдар, 36'ın 6'ga bölübüz, 4'gө köböşsök 24 gelip çıktı. Üçüncü, tuyutmanın tüzülüşün bayka, amaldardı tärtibi menen çıgaruuga bolobу? Bolboyt. Tuura balдар, antkeni tuyutmadagı amaldарды atkarуу üçün biz daima köböйтүү, bölүү amaldарын çıgarıp, soldan oңго karay amaldardı tärtibi menen çıgarabız. Balдар, bugünkü sabakты түшүндүңөрбү? Anda emесе,
1003 менен 1004 номерди үйдөн аткарып келгиле. Саламатта калгыла балдар.